Anlet ya kun tma ki sipai kari Russia, sipai kari Iran, pat ki kenhun leno Iraki Hezbollah, hari Syria Persia, ya ka kenhun rebels balalam kmat, kamtam daka kenhun Islami. Kajinglong jingman haki benta jongkari Syria menta kelanang sni shushu, hadin baka kenhun kipai ba neka kenhun rebels balalam kmat. Daka Islamic kilayo pan penergrat yaki sipai jo Bashar al-Assad ubadai presiden kari Syria naki benta jongka nomba Aleppo bat naki benta jongka Idlib balaju sensyar daka bor ki sipai al-Assad hadin ka jingtur kabat jongka ke kenhon rebels kabam ton jingshan ya syo haka jingyalam Bashar al-Assad namar hapo jongkari Syria kari Syria kam semlala banyo sen Charlotte yaki port kisam jongkate kari Syria amar kartu kani ki benta jongkate kari la sanchar daki kenhon babher kam tam haki benta jongkanot bat sau Syria batang kuman 20% layo ban sanchar daka sorkar al-Assad yaki port kisam jongkari Syria Abbas Arachi badai foreign minister kari Iran ulap pentip syakilat patai kubur penakal yang kari jungu kalong kabalap penkre ban pa yaki sipai kari Iran syapo kari Syria ban yarap ban yakon Persia ya kadai ka kenhon rebels lada kibor sorkar napo nomba Damascus kidon kam nakal yang cungki kilalong kibalap penkre ban pa ano yaki bor sipai kari Iran kum kadak ban kersan ya ka jingya telo khapden cungki teki ar teli kiri hakawai pat kapenta nakal yang ka kenhon Iraq Hezbollah ro kalalong kapala penkre ban pa yakit khot sipai yakun cungka syapo kari Syria ban yarap lem yaki bor sipai kari Syria lada Bashar al-Assad don kam ka jingya dalem nakal yang cungki Banong tangkawe kasti haka cingyalam ki sipai kari Russia bat ki sipai kari Syria namar nadu usnam aracar kadwe ki sipai kari Russia dalong lupa nong yada yak borsensyar cung Bashar al-Assad nadu balami katma poyeng hapo ki bor sarkar kari Syria Persia bat ki kenhun rebels kumta ladau Bashar al-Assad udon kam cingira naki kan salong kacing klan hakabor kacing ele apdeng cung kita lada kita bro sau ki kenhun kin don tang hakawai kasti hapa pai biang syakatai ka kenhun rebels layo cingte bakalan nang yo bor shushu hadin bakilayo ban grup ya kitiar yele tma nakakti ki sipai kari Syria kum ya kitang ki misal ki kaliya pom bat ki we de bat manta kiladon haka lenti kumno banyo ban kini saya kan nomba hama kabalong kawai nakin nomba baar cukan nomba Damascus ya ketika kenhun rebel selak kersan radba dakri Turki kamdam kumno ban patiar yale syapo cung ketika kenhun rebel nadu usnam arajar kharsan